Ndabahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye hirya no hino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza ibiganiro byacu n'amakuru muherereye mu karere k'ibiyaga binini, abatwumviriza muherereye nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, mwebwe mwese turabasuhuje cyane, tubifuriza gukomeza kugubwa neza aho muherereye ijya nino hano mu ntara no muri komine zigiye zitandukanye mu gihugu ngaha c'u Burundi. Tugarukanye amakuru agezweho, amakuru akomeye cyane, amakuru aba yatohojwe n'abamenyesha amakuru bacu. Mwamwe mwese mwaje gufyonda sabone, ku batarabikora wareba munsi ya video ukareba ijambo sabone, ugafyonda ko ukaca ureba akazogera nyene nako ugafyonda ko kugira tuje turabana mu makuru n'ibiganiro bidushikako hano muri studio zacu, na tugahita tuyageza ku nshuti n'abanywanyi bacu. Munyemerere tudatinze cyane turebe hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku makuru akomeye cyane adushikiye ubu nonaha, akomeye yakomeje kuvugwa, amakuru mashasha. Ubu umuvugizi wa leta ya Kongo yongeye gushimangira ko nta biganiro bazagirana n'umugwi wa M23 uko byagenda kose. Ubu ngubu rero bikaba biri kuvugwa ko bikomeje kugorana hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Andi makuru hano ari kuvugwa nuko ubu leta ya Kongo yongeye gushimangira ko itazagirana ibiganiro n'uyu mugwi wa M23. Mu magambo ya Patrick Muyaya aragira ati, twebwe nk'abakongomani ntago tuzigera twicarana n'umutwe witwaje intwaro w'umugwi wa M23 kubera ko bahorana ibyaha kandi batifuriza ineza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 yateje akavuyo gakomeye cyane mu burasirazuba bw'igihugu cyacu cya Kongo. Rero yangishe byinshi, ntago tuzagirana ikiganiro nabo kandi babimenye yuko tutazigera twicara ku meza amwe ngo dushakire hamwe igisubizo cy'intambara. Icyo twizeye ni kimwe, nuko tuzakomeza guhangana nabo, guhangana n'abari bo bose bakomeza guteza akavurudayo, akavuyo hano mu ruseruko bwa Kongo. Ayo ni amagambo ya Patrick Muyaya, ariko biranavugwa yuko ubu ngubu leta ya Kongo yabaye ifata imyanzuro ikakaye cyane, dore ko na Patrick Muyaya ari gutabaza amahanga ubuseruko bwa kure, ari kuvuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwamagana abari bo bose bafasha uyu mugwi wa M23. Patrick Muyaya, umuvugizi wa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, we arakomeza agira ati, ubu ngubu dufise abanzi benshi batifuriza ineza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ko nubwo ngo aba biyita aba M23 ari abakongomani, ntago ari bo ho na gato. Ibintu byasetswe na benshi bavuga ko Patrick Muyaya ibi ngibi yabivuze ku nyungu ze bwite, kubera ko bariya ngo ari abakongomani buzuye, dore ko iyi leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikunda kwamagana cyangwa se kwihakana abantu bakomoka hariya mu burasirazuba bwa Kongo, ivuga ko atari abakongomani. Ibyo bashingiraho bikaba ngo ari abavuga ikinyarwanda, ariko ibi ngibi byamaganiwe kure n'abatari bake mu banyepolitike ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bavuga ko ibi ngibi bitagakwiye, atari nabyo,
kubera ko umuntu n'ingundi kandi umusirikare akaba nawe akora inshingano ze aho guhungabanya umutekano w'igihugu, dore ko abasirikare ba FARDC bakomeza gushinjwa amakosa akomeye cyane yo kugira uruhare mu ihungabana ry'abaturage, dore ko bafata ibisasu indege z'abapilote n'izitagira abapilote arizo zizwi nka drone bakagenda kurasa ku mugwi wa M23 wenda atari naho uri, abaturage bagakomeza kubigiriramo ikibazo gikomeye cyane, bavuga ko rero ibi ngibi bikomeje gutuma abaturage bahunga. Ubu rero biriko biravugwa ko umusirikare ku yandi makuru adushikira, ubu musirikare ufite ipeti rya koroneri yishwe n'umugwi wa M23 mu gitondo, nubwo byatinze gutangazwa, ariko abamenyesha amakuru bacu baherereye hariya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeza kutubwira update izigezweho cyane ku makuru aba ari ku mirongo y'urugamba. Rero uyu mukoloneli w'igihugu cy'u Burundi waguye muri iyi migwano, dore ko biri no kuvuga ko yarayiyoboye, undi bari kumwe yahise yerekezwa mu bitaro hano i Goma kugira ngo bakomeze gukurikirana ubuzima bwe butabaca mu nzara z'intoki. Uyu mukoloneli rero utatangajwe izina, turakomeza gushakisha turi ko hari aho twabona izina rye tuze kuri ibabwira. Gusa ubu uyu mukoloneli wishwe muri iki gitondo cyo kwigenekerezo rya 16 nta muntu watangaje izina rye, ndetse barigize n'ibanga rikomeye cyane. Bikaba rero biri kuvugwa ko yaba yaguye ku rugamba kandi ari wo wari uyoboye n'ingabo z'abarundi, dore ko zikomeje guhangana n'umugwi wa M23. Abandi bo bahungiraga Isake, abandi bakomakomeye bagafata amapikipiki bagahunza imiryango yabo ndetse n'abana babo bakoresheje izo ntwaro. Nubwo biri kuvugwa ko abasirikare bari guhunga ndetse bakanahungisha n'imiryango yabo, bikomeje kugorana cyane kubera ko igihe General Evariste Ndayishimiye azabimenya Antoine Felix Tshisekedi, bikaba rero bikomeje kumuyobera muri rusange. Reka tubabwire n'andi makuru ari kuvugwa cyane cyane ku bimenyesha amakuru bigiye bitandukanye kuri za murandasi zigiye zitandukanye. Ubu ngubu ku nkuru dukesha ikinyamakuru bwiza.com nuko umuriro umeze nabi hano muri Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo, ubwo umutwe wa M23 uri gupfupfunuka hano muri Kibumba. Murabizi ko nayo yigaruriwe n'umugwi wa M23. Kibumba rero ikaba ibitsa abasirikare benshi baherereye hano muri Kibumba, kandi n'abandi basirikare bagiye bafatwa n'uyu mugwi wa M23, cyane cyane abasirikare b'abarundi, dore ko ari bo bakomeje no kugwa muri iyi migwano ku bwinshi. Sadek ndetse n'abanyetanzania n'abagurupe Wage nabo bakomeje gupushinga yuko bakwirukana uyu mugwi wa M23 burundu muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu bemereye Felix Antoine Tshisekedi yuko bazabikora, ariko bikomeje kugorana kuko umugwi wa M23 nawo ukomeje kubaka ubushobozi bugiye bukomeye kandi bugiye bwubakitse, dore ko biri no kuvugwa ko umugwi wa M23 ugiye gukora icyo ari cyo cyose ugafata Igoma, ku makuru atugeraho. Ariko hari n'andi makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino yuko icyo umugwi wa M23 ukeneye ari ukuba wafata hano Igoma ndetse na Sake, aho ibintu bikomeje kugorana no gukomera. Ikintu kiriho nuko ngiyi migi bashaka kuyifatira kabiri, akaba rero ari amakuru akomeza kugenda aca kuri muranda
recommandation kubimenyesha amakuru canke ibinyamakuru bigiye bitandukanye hirya nino mu karere k'ibiyaga binini nka za bwiza.com, France 24, Maisha, DRC Congo ndetse n'ibinyamakuru byano mu Burundi bigenda byandika kuri iyi migwano ikomeye cane iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ikindi kintu kiri kuvugwa cane ku mbuga nkoranyambaga nuko uburyo bwose buri gukoreshwa na Tshisekedi bwanze neza dore ko Tshisekedi ubu ngubu yitabaje haba Tanzania, Sadeke, Uburundi, abacancuro, imitwe yitwaje intwaro Mai FDLR, abo bose bakorana n'uyu mugabo mu by'ukuri mu buryo bwo kugarura amahoro hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko hakomeje kwibazwa ko afite aba bantu bose bamurwanira Antoine Felix Tshisekedi ko atagera ku ntsinzi aba yarasezeranyije abaturage bimeze bite. Akikangamo rero avuga ko hashobora kuba harimo ruswa ikomeye cyane yahawe abasirikare, dore ko uyu umuyobozi avuga ko ibi ngibi atari byo ahubwo ari uko bari kwigira nkana bikomeye cyane, ari uko bakicarana ku meza imwe n'umugwi wa M23 bakagira ibyo bumvikanaho bikomeye cyane. Bakaba rero abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politiki nk'uko bakomeje kugenda babigaragaza nuko Antoine Felix Tshisekedi gutsindira urugamba ari ikintu kizamugora cyane, kubera ko abasirikare bose yarabitabaje, abasadeke ndetse n'abayisi n'abagenzi, ariko byanze kugenda uko yabishakaga. Mu byo yasezeranyije kandi abaturage ari kwiyamamaza nuko Antoine Felix Tshisekedi bikomeje rero kuba byamuyobera hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko haba kandi n'andi makuru yaragezweho. Tshisekedi rero ku makuru akomeza kugenda avugwa nuko ibintu bikomeje kuba byamuyobera neza. Umugwi wa M23 ukomeje kumubera ibamba. Uyu mugwi nawo uragira ibyo utangaza, uravuga ko nimba leta ya Kongo itemeye kuba yareka guhotera abaturage, itemeye guha uburenganzira abakongomani nk'abandi, kureka gukwirakwiza amacakubiri, urwango rushingiye ku macakubiri, ibyo byose ibihagarike, ndetse ikaba ngo yanagirana n'ikiganiro gikomeye cyane n'uyu mugwi wa M23 nk'uko uyu mugwi ukomeza kugenda ubisaba leta ya Kongo, ariko leta ya Kongo ikinangira uyu mutwe rero binyuze muri Lawrence Kanyuka, Bertrand Bisimwa, Majoro Uwiringoma. Abo bose ni abayobozi b'uyu mutwe wa M23 bavuze ko nimba Antoine Felix Tshisekedi ari byo bimuhesheje amahoro kuba yateza umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse no kuba yabwira abawazarendo ko bakomeje kuba bakora ibikorwa bibi, dore ko wazarendo yakomeje gushinjwa ibikorwa bibi bikomeza kwivangamo byo kuba yakwica abaturage, kubahohotera, gutema inka zabo. Ni ibintu twagiye twumva cyane bihereye hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu rero Patrick Muyaya yashinje uyu mutwe wa M23 kuba ngo nawe uhonyora uburenganzira bwa muntu. Ibintu byamaganiwe cyane na Lawrence Kanyuka, kamaganira kure iby'aya makuru, babona intambara ikomeye cyane, dore ko hari n'andi makuru ari no kuvugwa ko ubu ngubu ngo M23 ishaka gufatira umujyi icyarimwe, Sake ndetse n'umujyi wa Goma. Ubu ngubu Sake iri gukontororwa n'umugwi wa M23 ndetse n'imihanda Minova, Goma n'indi igiye itandukanye. Ubu rero bikaba biri kuvugwa ko bitazagwa amahoro iyi FARDC, dore ko igihe cyose iri kugerageza
kuba yagaba ibitero kuri uyu mugwi wa M23. Amakuru yo akomeza guturuka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo aba ari menshi, tuzajya tugenda tuyabanyuriramo ndetse tukaba turi no kurebera hamwe iby'amakuru ari gucacana hirya no hino kuri mbuga nkoranyambaga. Mwakoze kubana natwe inshuti banywanyi bacu.